салом бинандагони арҷманд, хиромон бақозода ҳастам ва бо ҷамъи ҳамкорона шаҳри Прага ва Душанбе барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. имрӯз ҷумъа 15 май аст. нахуст мавзӯи чанде аз гузоришҳои барнома. як муфаттиши додситонии кулли Тоҷикистонро барои марги модари як тифли хурдсол дастгир карданд. марги пурсару садои меҳрона дар як осоишгоҳи Дарвоз. чӣ гуна роботу паҳподҳои Украина сарбозони русро асир гирифтанд? суолҳо дар бораи ҷанги робот бо инсонҳо зиёдтар мешавад. баҳси дарозу солҳо саргардонии як соҳибкори тоҷик бо ҳамкори чинияш баҳс дорад. соҳибкори чинӣ бо гурӯҳи дигаре аз соҳибкорони тоҷик. аудаве ҳамон ки гаштам ҳар рӯз ман биям телефон мешад хонаи ман ҷанҷол ҳар рӯз пул гиром метиҳам ман ҳамин чиз ҳамин бало озод шавам. як муфаттиши додситонии кулли Тоҷикистон бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидани Меҳрона Ноибова, сокини 23-солаи Душанбе боздошт шудааст. ин духтари ҷавон 4 апрели имсол дар истироҳатгоҳи Чорчамани ноҳияи Дарвоз дар шароити мармуз ба ҳалокат расид. ду манбаи огоҳ аз қазия ба Радиои Озодӣ гуфтанд, баъди расонаӣ шудани шикояти наздикони Меҳрона Ноибова, муфаттиш Фирӯз Саидзода боздошт ва алайҳаш бар асоси моддаи 109 Кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. ин банди қонун барои ба худкушӣ расонидани шахс аз 3 то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. манбаи Радиои Озодӣ гуфт, қазияро додситонии ноҳияи Сино таҳқиқ дорад ва Фирӯз Саидзода дар боздоштгоҳ аст. тафсилоти бештар дар бораи парванда ва ин ки чӣ гуна Меҳрона Ноибоваро ба худкушӣ расонидан маълум нест. сарнавишти Давлат Арабзода, додситони дуввум ки ҳамроҳи Меҳрона Ноибова дар Дарвоз буд, маълум нест. назари ин ду муфаттиш ва мавқеи додситонии кулли Тоҷикистон ба ҳодиса ҳанӯз нашр нашудааст. наздикони Меҳрона Ноибова бештар ба Радиои Озодӣ гуфта буданд ки ба фарзияи даст ба худкушӣ задани ӯ бовар надоранд. 4 сол пеш нимаи дуюми моҳи майи соли 2022 вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ноором ва пур аз фоҷиа буд. дар пайи саркуби эътирозҳо аз тарзи таҳқиқи марги як сокини Рӯшон дар тирамоҳи соли 2021 даҳо нафар куштаву захмӣ шуданд ва даҳо кас паси панҷара рафтанд. аз ҷумла хабарнигор Улфатхони Мамадшоева ва шавҳари собиқи ӯ Холбаш Холбашев, генерали нирӯҳои марзбонӣ ки ҳоло дар зиндон ҳастанд. пас аз 4 соли он ҳодисаҳо Зарастин Холбаш, духтари онҳо, розӣ шуд бо Радиои Озодӣ дар бораи ҳабси падараш дар он рӯзҳо суҳбат кунад. Семье тяжело, потому что для нас это наши родители. бисёр сахт аст. ҳама чиз ногаҳон рух дод. падарамро ҳукми абад доданд. бо сину солу саломатие ки ӯ дорад, ин чиз одилона нест. модаркалонам ба президент нома зада бо ҳар роҳи дигари имконпазир талош дорад ки ӯро озод кунад. ду писари ӯ дар ҳабсанд. амакам Сарбаланд Холбашев ҳам ба ҳукми тӯлонӣ маҳкум шудааст. на, ӯро дар маҳбасе барои низомиёни собиқ нигоҳ медоранд, чунки ӯ дар Кумитаи Давлати Амнияти Миллӣ чун муҳофиз кор кардааст. ӯ ҳамроҳ бо тағоям дар як маҳбас аст, чунки тағоям дар сохтори милиса кор кардааст. 4 нафар аз наздикон ва боз чандин нафар аз хешовандони дигарамон ҳам дар маҳбасанд. аз рӯи ҳодисаҳои Рӯшон хешони зиёдамон дар маҳбасанд. Особенно по рушанским событиям у нас очень много родственников сидит. суоли дигар аз Зарастин Холбаш ин буд ки оё умеде дорад ки волидонаш пеш аз муҳлат аз зиндон раҳо шаванд? Кажется, вся наша семья живет в постоянном страхе, потому что не знаешь... бисёр сахт аст. ба назарам тамоми хонаводаи мо дар як ҳолати тарси доимӣ ба сар мебаранд. метарсӣ ки бедор мешавию хабари баде мешунавӣ. ҳамин ҳолати стресс бисёр сангин аст. мо талош мекунем умедамонро аз даст надиҳем ки рӯзе озод мешаванд. танҳо бо умед зинда ҳастем. бе умед хеле вазъамон бад мешуд. ба назари мо президент метавонад. дар қадами аввал мо мехостем ки номаи модаркалонам ба дасти президент расад. дарди ӯро дарк кунанд, чун ҳарду писараш дар зиндонанд. дарди фарзандро дарк кунанд ки мо муштоқи падару модарамон ҳастем. бовар дорам ки ба хотири сину солашон вақти озод кардани онҳо расидааст. саҳми падар ва модарамро барои ин давлат ба инобат гиранд. мо умед дорем ки президент ба номаи модаркалонамон ва умуман ба парвандаи онҳо таваҷҷӯҳ ва ба онҳо ёрӣ мекунад. Кейсы
и сможет что-то сделать. зарастин холбаш духтари холбаш холбашев генерали собиқи нерӯҳои марзбонӣ ва ҳам фарзанди хабарнигор улфатхони мамадшоева суҳбат мекард ки ҳоло ҳарду дар зиндон ҳастанд. суҳбати муфассалро каме баъд дар сомонаи озодӣ.орг ва ҳамин канали озодӣ видео тамошо кунед. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. баҳсу даъвои атрофи як сармоягузори чинӣ ва коршариконаш дар шаҳри Конибодом як сол аст давом дорад. соли гузашта худи Су Ҷинбин аз фиреби коршариконаш ба Радиои Озодӣ шикоят карда буд. ҳамакнун нафароне ки ба ӯ дар таъсиси корхона саҳмдор буданд, аз аъмоли ӯ даъво доранд. моликони феълии корхона мегӯянд ки тибқи санадҳо ба ин моҷаро ҳамроҳ нестанд. Фарзон Муҳаммадӣ тафсилот медиҳад. ҳамаша ҳамун числашки дароварда бо имзои хитоӣ қабул кардагӣ бороя. илҳом бобокалонов сокини шаҳри Бӯстон иддао дорад ки баҳси додугирифташ бо як шаҳрванди чин ва коршариконаш тақрибан 8 сол аст ки ҳал намешавад. ӯ бо пешниҳоди рӯйхати маҳсулотҳои дастраскардааш ба як корхонаи сементбарории шаҳри Конибодом мегӯяд ки ба ивазаш маблағ нагирифтааст. гап аз 600 000 сомонӣ аст. швеллер бурдагӣ, турба бурдагӣ, лист арматур бурдагӣ, бочкаи семент зағиракунӣ бурдагӣ, 4 бочкаи калон бурдагӣ, тарозии таги дарба бор бармекшад анавайҳои бурдагӣ. ҳамаи ина ман қарз бигиром бурдагӣ ва худаш хитоӣ гуфтаги буд, Сунҷубин гуфтаги буд ки 3 моҳ ба ҳамаша ҷанбаст мекунем, пулое гирифта буда мети гуфтаги буд. вақте ки ман ҳама ин борои бурда расондам, заводоша сохт, обод шуд, сементбарорӣ сар кард, даруни завод проблема сар шуд. ба гуфтаи Илҳом Бобокалонов дар додугирифти онҳо замоне мушкилот пайдо шудааст ки соҳибкорони тоҷик корхонаеро аз дасти сармоягузори чинӣ гирифтаанд. ман акун пеши хитоӣ даъво кардам, агар хитоӣ ман заводима обратно гирам, ман унҷо пули калон расход кардагӣ, заводима обратно гирам, ман пулота метиҳам. пулои бор даровардагита, пулои арматури бочкаи ҳама чиза метиҳам бутоз. худи Су Ҷинбин соли гузашта ба студияи Радиои Озодӣ омада шикоят карда буд ки коршарикони тоҷикистониаш ӯро фиреб карда тиҷораташро аз худ кардаанд, аммо ниҳодҳо ба додаш нарасидаанд. соли 2014 дар робита ба бунёди корхонаи семент ин соҳибкори чинӣ ва Абдухалил Нусратуллозодаро ба мулоқоти президент дар шаҳри Гулистон даъват карданд. ба гуфтаи Су Ҷинбин, раиси ҷумҳур ба коршарикон ва мансабдорони маҳаллӣ дастур додааст ки соҳибкори чиниро дастгирӣ кунанд. соҳибкори чинӣ мегӯяд коршарикаш аз мусоидати раиси ҷумҳур истифода карда корхонаро дар чандин бонкҳо ба гарав монда маблағи зиёди муштариёнро гирифта гурехтааст. барои ин кор алайҳи Абдухалил Нусратуллозода бо иттиҳоми қаллобӣ парванда боз карда ӯ таҳти пайгард будааст. барои ҳамин назари Нусратуллозода дар ин бора дастрас нест. Саид Муҳаммад Саидов, роҳбари кунунии ширкат, дар мавриди даъвои Илҳом Бобокалонов нахост бо Радиои Озодӣ суҳбат кунад. ҳарчанд ба гуфтаи Бобокалонов моликони нави корхона борҳо ваъдаи баргардонидани маблағро кардаанд, аммо ҳуқуқшиноси ширкат қарздор будани корхонаашро дар назди ӯ рад кард. ростига мо хати ягон додигириф надора. мо ҳамин сифри холӣ ҳамина қабул кардему. хай инҷа илтимос карда маблағ кофта, ай банкҳо гирифта, хай ҳамин хел кора пеш бурда омадем. мо вай хати ягон додигириф надорем. агар ина мо дар ягон ҳуҷҷат имзо ягон чи мо кардагӣ нестем хатиш. мо ҳамин таҷҳизотҳоро аз орёнлизӣ гирифтем. илҳом Бобокалонов оиди ин масъалааш ба ҳама зинаҳои ҳуқуқӣ шикоят карда, аммо натиҷаи дилхоҳ ба даст наовардааст. ҳамун даъводаве ҳамун ки гаштам, ҳар рӯз ман биям телефон мешад, хонаи ман ҷанҷол ҳар рӯз. талаби ман ҳамин ки ҳамун коргарои мақомот, коргарои дахлдор ҳамин вай кунанд дахолат карда, ҳамун оҳанои мана обратно гиром метиҳам, пул гиром метиҳам, ман ҳамин чиз ҳамин бало озод шавам. солҳои ахир баҳсҳои додгоҳии иқтисодӣ миёни ширкатҳо, хусусан ширкатҳои хориҷӣ бо коршариконашон дар Тоҷикистон зиёд шудааст. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Конибодом. баъди ихроҷи садҳо паноҳҷӯи афғонистонӣ аз вилояти Сухт, паноҳҷӯён аз кишвари ҳамсоя дар дигар гӯшаҳои Тоҷикистон нигарон шуданд ки мабодо онҳоро ҳам ба ватани ноамнашон ихроҷ накунанд.
چند از این پناهندگان به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که تفتیش و اخراج دیگر پناهجویان ادامه دارد و آنها می‌ترسند که در صورت بازگشت به ظلم و جبر طالبان روبرو خواهند شد. سحر لیوال همکاری ما از بخش دری رادیوی آزادی که این موضوع را پیگیری کرد در صحبت پیش از برنامه اول از نگرانی‌های پناهجویان گفت. وضعیت پناهجویان افغان در تاجیکستان در روزهای اخیر با تغییرات همراه بوده که شامل افزایش بازداشت و اخراج شمار از آنان می شود. این رویدادها باعث شده که فضای ترس و نگرانی در میان افغانها در تاجیکستان حاکم شود. برخی از پناهجویان افغانی که با ما صحبت کردن مدعی شدند که پلیس تاجیکستان در برخی مناطق حتی به گونه خانه به خانه به جستجوی افغانها می پردازد، اسناد هویتیشان را بررسی یا ضبط می کند و در موارد افراد را بدون طی مراحل واضح قانونی به افغانستان باز می گرداند. یک پناهجوی افغان مقیم شهرک وحدت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که در روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان در تاجیکستان شدت یافته است. شمار زیاد افغان‌ها بازداشت شده و تعداد زیاد آنها به گونه اجباری به افغانستان دیپورت شده و این روند هنوز ادامه داره. اگر ما به افغانستان بریم زندگی ما به خاطر جدی روبرو است. ما اینجا به خاطر تفریح و به خاطر گردش نآمدیم بلکه به خاطر جان خود به اینجا آمدیم. تاجیکستان برای بنیاد همدردی انسانی به ما پناه بده و روند بازداشت اخراج افغان‌ها را متوقف بسازه. این وضعیت اخیراً پس از یک رویداد جنایی در شهر خوجند ولایت سوخت شدت گرفته است، جایی که یک شهروند افغان به اتهام قتل یک زن تاجیک بازداشت شد. پس از آن گزارش‌ها از اخراج صدها پناهجوی افغان از این ولایت و شهر دوشنبه حکایت دارد، در حالی که پناهجویان افغان میگویند که جرم یک عمل فردی است و نباید همه افغان‌ها در پیوند به این موضوع یکسان مجازات شوند. همکاری ما اینچنین میگوید تعدادی از پناهجویان که موقتا در تاجیکستان زندگی میکنند و منتظر رفتن به کشورهای دیگر هستند میترسند که در صورت اخراج به سرنوشت تلخ روبرو میشوند. و یک خبر، سربازان اوکراینی جزئیاتی به اسارت گرفتن چند از سربازان روسیه را آشکار کردند که به گفته رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در تاریخ جنگ 4 ساله بار اول رخ داده است. به اسارت گرفتن سربازان بدون تیراندازی، به تلفات و فقط با استفاده از ربات‌های زمینی و پهپادها که حالا نیروهای اوکراینی بسیار به کار میبرند، ویدیوهای این عملیات و ربات‌های نوی جنگی را در گزارش می‌بینیم که همکارم علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. واحد سیوم ارتش اوکراین سربازان روس را اسیر می‌گیرند. به یگان سرباز فقط به واسطه پهپاد و ربات‌های زمینی. ما به یک کمینگای بسیار مستحکم دچار آمدیم که هیچ راه شکستن آن با استفاده نیرو یا اصولهای دیگری حمله نبود. برای همین قرار شد از درون‌های قاتل استفاده بریم. حادثه تابستان سال گذشته بوده است، ولی جزئیاتش را بعد اعلان رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی آشکار کردند. اولین بار در تاریخ این جنگ موضع دشمن را با استفاده از پهپاد و ربات‌های زمینی اشغال کردیم. در این جبهه جنگ در ولایت خارکوف نیروهای اوکراینی می‌خواستند موضع سربازان روس را بگیرند تا کمینگاه خود را بسازند و راه اکمالاتی و فرار فراهم سازند. دو حمله نیروهای پیاده نظام به نتیجه انجامید است. پس از حمله اول به نقبشان سربازان روس زود کاغذ سفید پیدا کردند. بعد نزدیک آمدن پهپاد دوم، سربازان روس با نوشته تسلیم میشویم بیرون آمدند. ربات‌ها به یگان تیر آنها را اسیر گرفتند. سپس سربازان ما آمده کمینگاه مستحکم آنها را زیر نظارت درآوردند. تقریبا یک سال بعد تکنولوژی‌های ربات‌های اوکراینی پیشرفتی بیشتر کردند. Наземные роботизированные комплексы сейчас на линии фронта выполняют очень много разных задач. ربات‌های زمینی حالا در جبهه جنگ وظیفه‌های زیادی را اجرا می‌کنند. اول وظیفه اکمالاتی، یعنی رسانیدن اسلحه. سرباز جان خود را در خطر انداخته اسلحه نمیبرد، بلکه ربات میبرد. دوم وظیفه مهم ربات‌ها انتقال زخمیان به جای امن است. ربات‌های دیگر خودشان تیراندازی می‌کنند و کسی که آنها را اداره می‌کند دور از جبهه و جای جنگ است.
В относительно безопасном месте в укрытии, а не на линии боевого столкновения. ба гуфтаи артиши Украина, нерӯҳои Русия ҳам роботҳои заминиро истифода мебаранд, аммо дар миқёси камтаре. Так, мы стыкались с ихним НРК. ما робот‌های آنها را دیدیم. نظر به سیستم‌های اوکراینی بسیار کمتر هستند، ولی خطر آنها کم نیست، زیرا می‌توانند استحصالشان را زیاد کنند. нерӯҳои Украина мегӯянд қадами баъдӣ муҷаҳҳаз кардани ин системаҳо бо ҳуши маснуӣ аст. онҳо аз ҳоло ҳуши маснуиро озмоиш мекунанд ки роҳ ба самти душманро меёбад, нобуд мекунад ва мустақилона бармегардад. аммо системаҳои муҷаҳҳаз бо ҳуши маснуӣ аз ҳоло суолҳо дар бораи ҷанги мошин бо инсонро барангехтааст ки дар майдони набард тасмим куштан ё накуштани касеро бигирад. ва барномаи ахбори озодӣ дар ҳамин ҷо ба поён расид. агар хоҳед ки аз хабарҳои рӯз бехабар намонед, сомонаи озодӣ.орг ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар тиктоку телеграм, фейсбук, инстаграм ва ютубу иксро пайгирӣ кунед. худо нигаҳбон.